Take-Two jixtieq jirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, onlineintimates.com, Nokla, Customize Nation, Country Terrace, Ultimate, Lourdes Optician, Fior di Vita, OK Home, Donut King, Cheap Trolley, CMYK. Il-ġimgħa tajba! Hello! Tajda l-ġimgħa tajba, Claudette tajda l-ġimgħa tajba. Ma tajdix. Imma l-ħadd illum ħireġ. ċerta. This week is good. Tawgura l-ġimgħa li Il-ġimgħa ġejja. tajba, Valentina. Tajba Valentina, ġimgħa tajba Claudette. Didem xaqt najda, Thank Carlos. you. Il-guest li għanna t-ġimgħa mandom bżon ebda introduzzjoni. Assolutament! Ikoni! Issa sibxax fil-kommezzaw minn huma. Ikoni! Daw. Barda. Fil-sferi tagħhom ikoni kbar datni. Wow. Valentina. Għodu għeja, come on. Ejja, nintroduċ għandab tijaj, Valentina. Li nsegwija vera toġobni. I find you very talented. I find you... Thank you. I love working. Nħu pjaċir naħdem u niprofa kull jum namel xi ħaġa li braħ bdejt nibża nagħmel. Allura naħseb dik tgħinek tevolvi ħafna. Yes. Min persuna tibża? Ejja, imma mhux nibża mbagħad nipprova. Naħseb nibża mill-li nafda ħafna nies pereżempju. Affarijiet hekk nibża, mhux affarijiet bħal wirdin u hekk dawk nikollhom. Tibża li tweġġ. Literalment. Għax ġiri rajt affarijiet. Mhux imma close. Imma naħseb dik nibża l-iktar tax. Tant jiena persuna open u vera inħobb nagħmel ħbieb u nħobb. Yes. Inħobb li nkun naf in-nies għax sabiħ. Tider. Imma nibża nafda to the extent iżejjed għax naf li it might backfire, taf kif? So naħseb dik li taħġa l-bezzani. Ok, cool. Carlos, inti. Mela jina qiegħed ma' Claudette. Ma qasas kif tildeskriva? Kantantatriċi, Fil-politika. Prezentatriċi. A woman of many hats. Like crazy. Jena Claudette. Jena Claudette li nafa ħafna. Jena Claudette l-ewwel darba li rajta fl-istej, niftakara kella xara curly. Fil-Abigail tifla żgħar. Mela. Inti taf fil-Abigail żgħar. Valentina kienet għadha bin-neppi meta jien tajt ma' Kif Claudette. tajtu, guys? Fil-family parties tal-crowd ta' u missieri. Alright. Walter Mikallef u. Eżatt. Very long time ago. Kien ikun hemm dal-cool parties, inkun tifla, Eżatt. Kien iħdu dal-cool parties, bohemian. Skoprewni għadni qed nibda, inkanta u nagħmel. Mela. U pratikament kienu jistidnuni. Mela. Għaxon kan nintafu bil-gitarra. Qabel ma tqajna aħna allura. Mela. Żgur, 100%. Kam kien sabiħ dak iż-żmien. Meta tqajt mija, Qabel ma tqajt ma' Carla. Wow, orrejt. Ja kelba. This is the gist of our relationship. Love it. Impressive. Mela. Qassam il-karti. Qassamtom diġà. Għanamlu cheers. Spiegajnilhom fuq xin il-logħba. Grazzi Hansa. Thank you, Hansa, guys. Zom. Sorry. We're gonna say the truth. Nothing but the truth and the whole truth. Dejjem open book. Il-verità kollha, il-verità biss. Li kont se ngħidilkom l-ewwel li Valentina dik li ħaġa li toġobni fiha. L-onestà tagħha. L-autentiċità. 100%. You know exactly where you stand. Yes. Jien naħseb dik what you see is what you get. Vera, Mhux dejjem tajjeb għax ħabek jgħidu li ma kultant tgħidli affarijiet diskustanti. Imma that is the beauty Ma of nħobbx it. inħebba taf kif I mean if you love me, if you don't. Mela, tlaqna bis-sigla. Ħanibda jena. By the way, di il-nipprovan biddila dir-regola, għax dejjem jitibda. Dejjem jitibda. Nista' nħares, jien Mela, anzi, choose your questions and Wara li qed indurhom, nistgħu. Mela, ħanibda ħankun vera ovvja sewwa. Għax ħanibda b'Valentina u ħansaqsija xi ħaġa ħott. Sena xi ngħid naqra. Għax kulħadd hekk jistenna taf kif għandi Valentina ħansaqsija xi ħaġa ħott. Mela għandi tajbin u għandi deep u għandi mqarbin. Għandi I'm happy. tnej deep u I'm nixtieq happy. ngħid li eventwalment irid insaqsija xeba affarijiet deep il-Valentina. Don't worry. Imma to warm up, I'm gonna start with something hot. Di tajt. Hot jew naughty? Naughty. Ġi hot li ħadbaqbaqni. Differenza bej hot. Le, naughty. Le, hot ġifiri jaf tkun heated discussion illi ħaxaw nġildu. Any question. Issa tilabu Monopoly. Ma nix fuq dak il-level. Jien. Għalissa għadna le, għalissa għadna le. Imma nasbu ta' issa tara. Valentina Rossi, għad tamil striptease
Bis-serjetà? Ija, muqaj toċċajt waħda no. Le, bis-serjetà! Le, bis-serjetà le, ma darba provajt Għatma għamilt. L-raġel tijaj, ħabba tijaj kienet toħroġ ma partneru, kienet għalti taf kemmi eċitanti, tmur u tilbex ġakketta mbat tmur tħabbat. Anyway, di konvinċitni fil-li jtneħdu burger u fil-li di konvinċitni morna xajna l-frawni l-panna kollox, morna d-daran Tommy, jiena, bej mafset jiġi l-adrenalina, nejt, oh my god, etna mela, mortant Karlo għant ommu, biex taċċa, so jindiġa, nispera ma tiftaħx ommu, bil-kow. Oh crap, okay. Le, ħalta l-film, di għaltli. Underneath, practically, whatever, or coat. Amor, tiena, u għatlalu. U x'għamel? Għalli ġetta għamel. It was the most awkward thing ever. Spiċċajna ħarsu li xurxin, neħdu l-panna u l-strawberries u ħedhom, u nħarsu li xurxin. Ġifiri, I don't think it's cut out for me, lejo. Mish ħaġa li per eżempju naħseb ninqala nagħmel jew it's not my forte. Le, u raġel qatt ma millek. Le, Karlo, le. Le, ma tħoss. Nejdlek baqaj ħares lejja bil-panna fidi. I guess it does work the other way around for you. Mela. Raġel jisfinlek u għek. Isma jindaw Magic Mike su għek ma jamlu liċe. Jien naħseb kiku nifaqnitħa. It's a bit funny. Le, ma jkollok għet jaf jisfen. Le? Jien naħseb skont il-persuna xieġoba. Eżempju, jiena xaħġa attractive għalija. Kif persuna jitrattak u xi klim juża meta jkellmek u affarijiet. Dawk għalli affarijiet tal-film. Xi klim jogħġbok inti per Le, jien naf even Il-ħlewa. So what you find sexy and erotic is intelligence treated well. basically in a way. Lil-persuna li Approach. qed jurik li you are the most important thing, Yes. taf kif u So anke kif ikellmek. his way, his manner, his approach. Dawk l-affarijiet, għax daw ta' Magic Mike u hekk, daw they're all girl strip vibes u da l-affarijiet. Mhux xi ħaġa li vera ħnajt ħanuqgħod waħd il-lejla nixħalu. Taf kif le. See what I mean? Please talk to me. Titol fid-dettall. Suddenly she's in the role, she's in the role. Pożizzjoni ta' xi ħadd ieħor. Jiena ma neċitax ruħ bil-Magic Mikes. Imma jekk il-partner tiegħi għandu dik il-laqta li kapaċi jisfen u kapaċi jħossu konfidenti. Le, naħseb mbagħad toġobni jekk il-partner tiegħi jekk hemm l-imħabba. Jien naħseb għal Claudette nitħaq. Jiena, u probabbilment ukoll għaliex dejjem hemm ir-relazzjoni li tkun fiha inti. Eżatt, Ġifieri allura jiena- tibda taħseb dik il-persuna. David waħda mill-iktar affarijiet illi dejjem sibt attrajenti fih kien propju li he entertained me. Fi żmien meta jiena ma kontx fil-politika, it's not that it's that entertaining, but tista' tkun. It can be. It can be. It's super entertaining. It can be. Imma barra jiena ltqajt miegħu ovvjament qabel ma tħalt fil-politika, fejn jien xogħli dejjem kien entertaining. U dejjem ġrawna l-iktar aneddoti li tħaqt f'ħajti kienu propju meta in-nies kienu tindirizzaw xi ħaġa lili, pereżempju, ħanatikom eżempju. Fil-bidu ta' relazzjoni tagħna konna morna il-Beer Festival, dak iż-żmien kien għadu jsir il-Gżira. U diħlin, u taf int tkun għadek fil-bidu ta' relazzjoni u tiġi di waħda fuq, Claudette! U jiena daqseg, da lejla ħajt li bye, thank you, but no thank you. U dort lejħek, suċi. Xena bat najdli. Għabes u għalli, ma tlekx li tiġbaħa. U taqbes dil-maru, Madonna vera tiġbaħa, kim tiġbaħa. Il-ostra. Issa, the funnier version of this. Smooth, huh? The Smooth. funnier version of this, kont edha palma edha ma'kom ma xeħbib et nirrakkonta. U konna ġuħanut. U ġiraġel u għalli, ismani, tiġbaħa ma minti xie. Għallek hekk. Għatlu, sorry? Dawn nizlu taħt il-mejda. Fizikament, ġveri, mux għadu jgħatta barsi. Nizlu għallewni wahdi, nifacċa l-darraġa. How am I gonna talk to him? Me. Flima mod, kif jina differenti għalli u mela Claudette tilbes in-nuċċali. Tluqbatni. Għaxa that point when tista tibqa tipprova tirraġuna. Don't, it's gonna get awkward għajdirur, tipo minnem. U dejni dak li, ovvjament, ma jidaħħax il-ħin kollu, jiġu momenti jkollna btit nisplodu, t-nelli aħna. Imma
dawk naħseb huma l-affarijiet li jkunu attrajenti, l-affarijiet ngħidulhom tal-films u dal-ħafna affarijiet, they don't always work. It's the surprise, and sometimes the surprise can be something so small, so thoughtful, ma tkun żgħira, vera żgħira. Li ġieli ħadd ieħor ma jindunax. Dik is-sabiħa li hija pereżempju għajt xi ħaġa li għalik tkun tfisser xi ħaġa, you know, u f'daqqa waħda it like triggers this giggle ta' żewġ titfal żgħar. You keep it fun, no? And it's still like that warda snin jew le? Iva, ma dik l-element ta' jinbidlu. Jinbidlu l-affarijiet, Ara, giggling and laughing about silly things. Għajna dejjem hekk. That is the good thing. Ġifieri li kultant nibda ngħid maħna bis-serja. That's the child. Ekku. The child, he brings out the child. Imma l-ħares ma tagħmelx hekk. Għaliex inkella il-ħajja tant titfalek affarijiet li, you know, it's too much to handle. What's your safe place meta tkun id-dar jew mal-persuna tiegħek. Għall-ħares ma tħossokx komda, you know, f'dik l-ambjent għax Eżatt. ma jkollokx fejn tistrieħ imbagħad. Ekku dik il-kelma tistrieħ. Carlos, inti ħin. Mela, sissa min saqsal min? Jien saqsejt il-Valentina ta' Miss Striptease. Ta' kemm hu twil dal-podcast, naħseb ħanajdu. Dal-podcast huwa jista' jkun. Carlos, Madonna, kun les bil-mistoqsija, ilek Jien għandi. 4 staġuni ilek tagħmel. Mela Claudette, imma red hot, jien ħammur hot. Kieku kellek tagħmel role play. Lim karattru taħsel li tkun. Issa role play. Sessuali? Roleplay fil-kamra ta' xogħol. Mela xiex. Jenny. Roleplay ta' fuq il-mejda, għanna għad Roleplay naqra We have to keep it interesting. Għemmek ċet jiġri. Għax fil-kamra u t-tifla ta' Claudette. Għax l-lum ġabed it-tifla taħħa maħħa. Issa t-tifla taħħa daqs it-tifla tijaj. Edek, pal Ġifiri, mish zaħira. She knows the world. She's entering the world. Għax istenni tik laħtajt ħajmaġinaw tikun l-opposta dak li jint. Muxek, eżatt, majna muxek. Allura roleplay. Inti qed nitkellmu. Jiena kulħadd jafni bħala persuna b'saħħitha. Allura iktar vulnerabbli. Domination, kind of like. L-oppost. Sweet, Ekko. Najxa. Fil-fatt, I'm really not the dominating type. No, you're not, but that's but you do. You give that. You to me you've always been a very strong, determined woman. Diki, yes. Imma once you're playing a role. You go soft and sweet and submissive and. Carlos, għawel Wendy tidher fil-podcast. Madonna dil-kelba kemmi kelba. Għawd nitċajta nħobba dil-kelba is my second favorite dog in the world. Moza dik, mux kelba. Imma intelligenza mannix, imba. Le, mbat l-sparks fil-moħ. Claudette, inti Inti miss for the question. Ok, xsibtu għu tajdu intkom roleplay ta'kom. Roleplay għandek falli Valentina, roleplay. Val, Intom smajtu nix għadin kifattilkom jintakbanna u tal-kom. Zifane prova, noqt imurni xie kostum biex għamil roleplay. Recipe for disaster. Mela. Abbi. Ok. Yes. Huwa aċċettabli li tikdeb u jekk Iva, meta? L-ħar darbi ħarġet d-domanda jina u jibqa li ġridna. Kważi. ċe, bat nitkelmu. Fakkarni. Ma tifakax kważi ħattalija jenna xbdejt tajt li ġaħħar nsejx kienet. Għaddejt tajt li jina nikdeb ħafna. U vera weġġajt la qalbi. Vera, giddib. Mux giddib. White lies. White lies. Mela. Per eżempju, kun għaddi ma tlaqx għedha I'm on the way. Ma dikum bat by time tiġi reputazzjoni ħażina lik. So Eżatt, it will backfire as a karma. I know. Issa tajta kompletament. Inti collection li ħatamelu. Yes. Ma titkellmu fuq għadi fan. U aċċettabli li tikdeb. Mela, jiena vera nemmen li kemm jista' jkun għandek tgħix fl-onestà. Avvolja diffiċli għax ġili kien hemm ħafna momenti f'ħajt fejk dib biex nipproteġi l-emozzjonijiet ta' ħaddieħor. Imma nemmen li meta tikdeb biex tipproteġi l-emozzjonijiet ta' ħaddieħor tagħmilhom ħsara. Ħafna. Fehmtax pereżempju ngħidu. Hemm xi ħadd li vera jħobbok jew vera jridek. Rajtni x'għamil? U inti m'intix kapaċi tgħidilhom full on jien lilek ma rridekx. Allura tħallihom jgħixu f'xi ħaġa li mhux
mhux vera. Qed tilab l-emozzjoni. U żommhom Qed tipprova tipproteġihom, pereżempju. Jew pereżempju xi ħadd jgħidlek imminti jien noġbok bħala persuna. Jew indejqek meta nagħmel hekk. U ngħidilhom le. Imma sekonda, there's a good way of saying it. Pero bisma ħanajlek, mhux iddejjaqni, imma you know what kind of. Ija, na. Yeah. Imma ħafna iktar faċli tajt. U le, Ma mhux għu tajdhom ġobni. le bluntly in their faces. You know, you try to soften the blow. Eżatt. Ma jina namel li l-onesta laqwa ħaġa, to be honest. Jina naqbel, ġifieri. I mean, anke inti torqod aħjar fil-għaxija. Le, Jena sepp il-problema ta' min jikdeb hija li jrid jiftakar x'inhi l-verità oriġinali. Għax rajt inqabad. Fil-politika tinqadd tiltaqa' ħafna maħħadin. Eżatt. Allura. Issa inti ġibtu suġġett. Imintom dejjem tajdu verità ġifieri. Zom. Ħanisbad. Jew ikun hemm momenti fejn tajt aħjar nikdeb. Lejta, jiena naħseb illi jien ħanajtek nagħmel il-mezz tiegħi biex ngħid il-verità. Però bħalma qal Carlos l-ewwel, jiġu dawk il-momenti li persuna trid toqgħod attent kif tajdula l-oġġett. Għax id-dawra Issa ma tal-familja huma dawk li huma close. Possible way, you. Il-biċċa kbira Blunt. nantiċipa u ngħidulhom ma rridx iweġġek, ma ħanajdlek il-verità. Għax inkella. Yes. Inkella Jiena meta xi ħadd jgħid li ma rridx inweġġak niġi defensive mill-ewwel. ħażin, għax hekk imbagħad ma tkunx taf taċċetta l-kritiżiżm. Naf. U that will not help you grow. Onesta. U tajjeb tkun onesta, ma I think you will get stuck in a position li inti bħala karattru m'intix ħadd. Le ma dik il-frażi isa qed tantiċipa li jien m'iniex kapaċi neħendilja dak li ħatajli. Jew ħantik pari kif tista' Le ma tkun aħjar fil-ħaġa. Jien ngħidlek in defensive. Mod. Nistanna xi raġel tiegħi hekk, ġifieri, defensive. Vera jew. U l-istess, ġifieri, imma Astra? imma there's a way and a way how to Kif accept tieħdu and inti? listen. Le, I mean, ħafna mill-affarijiet aħna naħdmu flimkien ukoll, so tispiċċa tiġi argument, imma wara li tevalwa kollox, dak bħal kulħadd ikun fis-saħna tal-mument tibdew tiddiskuttu. Mbagħad wara li tibda tevalwa kollox intqal, tibda tgħid tistravera, imma hemm punt jew hekk, allura ma naħsibx li tiġi defensive l-aħjar ħaġa kif issolvi l-affarijiet, anzi ħadkabbarhom tispiċċa. Fi żmien li konna naħdmu fit-television jiena u David ħafna programmi jiena kelli l-David producer miegħi jew inkella jsajjar fuq it-television miegħi, eċetera. Għaxu xef. Mhuwiex chef, imma jiddelitta u at one point meta Kristina kienet żgħira biex juqatta iktar ħin mat-tifla u jiena kont qiegħda naħdem, eċetera. Kien għamel ukoll kors l-ITS. Però aħna dejjem konna biex niċċajtaw, per eżempju, xi nieħdu deċiżjoni nagħmlu board meeting. Ngħidu dik il-frażi. Però l-iktar ħaġa li kellna dejjem premura li konna ngħiduha regolarment jekk argumentajna u kellna xi ngħidu, speċjalment marbuta max-xogħol, we never sleep with that argument. Never, ever. And you managed to keep it? Yes. So even if it goes late into the night, you're going to talk it out into the night? Yes. U dak il-ħin, David nar ta' tiben, jena għandhom nissapporti ħafna, ħana l-oppost ħafna, u that's why we get along. Imma mbagħad rrid insib dak il-moment u ngħidlu, isma' dak il-ħin, jekk ikun għal xi ħaġa lili, jekk ikun għal xi ħaġa tifla. You know, kien hemm għalfejn twieġeb dak il-mod jew inkella jien għalfejn ħadd sekkalija meta tlekek, qed ngħidlek il-verità, you know. And we discuss it, you know. U ħafna drabi ġifieri din kienet regola tagħna dak iż-żmien u naħseb li bqajna biha. Qatt ma morna norqdu b'argument hekk darna lejn xulxin ma nkellmux xulxin. Imma it takes character strength to actually intom taqblu fiha dik. Però ġiet minn meta konna naħdmu flimkien. Ġieli intom tmorru torqdu minn ġieli. Jiena eżempju kif qed tgħid inti jiena nobot anzi jien biex ma norqodx jekk inkun naf li ma stati jgħid xi ħaġa speċjalment. Fl-istess sodda mal-persuna, you feel the energy u t-tension tkun hemm. Fimt, hemm good night, u hemm good night. Nimma ġinkelmek. U ma jnexxilek xtorqod. Ġieli nispiċċaw li jeħed l-argument ma jintesix, imma għax il-karattri jkunu daqshekk differenti. Ġieli l-lum il-ġurnata m'għadniex nippressa daqshekk li m'hemmx tagħmel irqadna, ma rqadniex, you know, bl-argument settled. Imma qed nifhem li
kif jihilja persuna, mux kif jihilja persuna. Mux hekk. Ġiri jafda jqum fil-ħodu isu. Naħseb eżatt, everyone has his system and you have to find your system. Però di tuħdu għalikom jew le? Fuq xiex. Bħala fil-relazzjoni. Jekk kun hemm xi ħaġa li jiena nkun għatlek speċifikament li dik iddejjaqni, I'm only human, ġifieri ma nistax ikkontrolla. Le, jiena ħossu huwa għalija mhix sensittiva. Ma karattru ta'. Isni tifla żgħira. Ġara Karla. Anka kif qalbi xejn. Għalġina, istejjer ta' sensitivita ta' Abigail Marlija 45 u kultant niġi 12 kultant. Imma mbagħad meta torqod bil-lejju qabel ma torqod tevalwa hekkux mis-sitt darbit li ħadd għalik. Waħda biss kienet valida li tu għalik. Iva, ma tħossni għare. Għandetna, imma le, qed tikberek, għax qed tajt mela jien hekk li fimt għalfejn ma kellix għalfejn hu għalija. It's something you grow up. Per eżempju, kolli, ovvjament, nerġa' mura l-politika. Fil-politika, ħafna nies jieħdu għalihom. U jien ma niflaħiex. Vera. I imagine them thick skinned il-politika. Ma jiena sar għandi oxra ta' fekruna l-lum il-ġurnata. Fil-fatt minnu ġdid u narhom nibda ngħidel, x'inhi tagħmel? Tbissem. Tbissem, ejja. This is the way to do it. Mela, nkella ħataqlik tarġa'. Le, jiena sorry. It must be hard in a way. Ħanajdlek what is hard. What is hard hija meta ikun hemm attakki personali. Mhux għalhekk qed ngħid must be hard. Mhux fuqi, pereżempju, I can take it and I will reply and imma mbagħad jekk imissu lill-familja that's it. That's hard. And they go there. U kelli. Private messages, jiġifieri jaqlaw li affarijiet. ċaru każa. And I hit back, but issa idealment bil-miktub ma tagħmelhomx l-affarijiet. Però kien hemm min weġġak daqshekk illi. Iva. Aħna l-familja kollha fil-pubbliku like John u Salmo. Allora, per esempio, fuq missieri min jaf kemm tħalġo. Taf x'inhi iktar milli tweġġak iktar biex inti turihom li rajtu u li rajtu għax huma daw iħossuhom li qed jgħiduha. Ngħidha biex inkompli mal-poplu mal-kummenti, imma once li intom mbagħad tirrispondihom iħossuha Jiena ma nirrispondix pubblikament. Le, jinġili direttament jiena. Jiena nibgħat private message. All right. Very demure. Jiena mhix qed ninżel fil-livell tiegħek, qed nipprova ntellak għal-livell li suppost qegħdin. Ħan iddiskutu. Niltaqgħu face to face qatt ma sibt mill-lest li jiltaqa' miegħi face to face. Ara dik ħanoħodha minnek millum il-qudiem. Jaqlawlek lilek. Jaqlawli u jiena. Ma jaqlawlek f'ima sens lilek. As in how? Għax Claudette nifhimha, because obviously you're in imma ikun hemm imma tantaw minnu vojt. Kull ħaġa ħajaqbdu. Anke ħallejt xi ħaġa fil-background u kien hemm xi ħaġa u jaqbdu fuqha. Imma naħseb vera li qed tgħid inti il-maġġoranza jekk tidħol tkellimhom privatament mhumiex ħajirġgħu. They will feel intimidated. Probably ikellmuk lura jiena jibqgħu għaddejjin nibqa' naqla nibqa'. X'inti tirrispondihom? Jien nirrispondihom għax jiena nħoss li jekk persuna sab dak il-5 minuti ċans illi jaqlali jew jikkummenta b'mod ħażin fuqi, mela ntih nerġa' extra 10 minutes. Jaqra il-messaġġ rispondejtu jien nġibu f'postu. Għax dawn in-nies dik il-problema, they feel that they're entitled to say anything just as qegħdin wara keyboard. U ma niflaħiex. Lejna, ara, jekk ituni kritika li naf illi they're trying to help or say something, għajdis ma Carlos għamelek, kiva, imma jekk jgħidu ċuċata, I just fucking ignore them. Le, jina per eżempju fuq dal-podcast jgħidu li ma ninfelaħx għax ninterrompi ħafna u l-Carlos u kemmi antipatka. Vera antipatka, guys. Vera antipatka. Minni meta nardat il-kommenti najt. Vera antipatka. L-iktar persuna It's the dynamic is awesome. Le, ma vera ninterrompi ma ħallix min jitkellem, per eżempju, nitkellem fil-kell meċla, nibqi għodi għalaw l-ħara, whatever. Apologies. Passantek il-kelm, inġetta mela. Pero jiena min jikellimni online, jien huwalija l-iktar mill-partner u forsi minn Carlos. Ġifieri. Bħala kollega.
Ma ġener, like, stranġiri, ma nħu, missuni. Jekna li xaħġa jienet tajt, ma xej, jistaw jajdu li fuq online, jistaw jajdu li xej, għas tistaw tajdu li, guys, xej, ma vera ma jissim. Jina fuq level personali. Xej, u daqs kem jaqlaw li fuq desire u mux desire, kellu bżon. Għadhom. Desire fuq għasew. Saret kalt sa' desire. 25 years. U għada kalt. In 2025? It's 25 years. Amazing. Mela. Dejjem rittek. Anniversary dak. Lilek ħabbejt. Isma, meli mizzuha. Jiena kon. Jisaqsejk. Mela jiena. Ejja, Val. Let's go, Val. Rossi. Mela. Rossi. ħana jiddi. Għax nixtieq nkun naf xaġa fuqkom it-tnejn. So it's not a hot card, imma. I didn't become hot on this fucking table. Ejja. Għanna mbit. Ħuddu boqqa waqt li tnaqra. Le, ħana jxna. Ħuddu boqqa waqt li tnaqra. Jek nimlik imbit it-tortija. Le, għadik fintandu mal-blazer. Għad kellek rax fuq xi ħabiba jew partner. Sorry, rajta ħażin. Għad kellek rax fuq partner ta' ħabiba. Għala tkun tafunatni. Għax intom, you're very close. Aħna konna fl-imkien. Eżatt. Issa bat wara li Spiċċajna. U t-nejn intom kelkom partner. Ġili, għanqalkom il-partner tal-ħorja u l-oħra. Zom. Imma il-partner taħħa kien dem boy. Le! Imma still, you maybe feel that jealousy or Jealousy? Din ħawatta dil-mistoqsija sewa. Imma vera biex nara how you handle. Valentina mux dik ti tistaqsi, ma taqsi li ti. How you handle your emotions. Għax intom vera. Mela, inti trid tkun taf. Jekk kienem li kienem, madu hemm. Jiena u di. Le. Għala, jekk kienem li kienem, għadu hemm ma nbidel kompletament. Pero ħana interessanti. Imma l-imħabbem mada. Mela, imma sma jena tidej l-imħabba li l-mada. Fuq lejra. Sorry. Artefali. Spiċċa, sa zommu. Jien nix namel. Spiċċan. Carlos, terġa xġib iktar. Da, second beat. Onestament. Imma tħossu n-nuqqas. Grazie Hansa. Ħalhem. Le, jiena nixtieq ngħid xi ħaġa li forsi qatt matta di u naħseb laqas il-Carlos qatt matta. Ma tiġi diskutajtuha fuq il-podcast Dini le, naħseb di ħanajt issa. Let's not go to emotional on this. Ejja, għalfejn not go to emotional, ejja. Naħseb jiena li żball li għamilt ma' Carlos li kelli ċertu sens ta' possessjoni, fis-sens ta' volja ma konniex flimkien. Kont inħoss li ċertu spazji tiegħu u ma xorta tiegħu. L-istessin leja. Allura kont, per eżempju, ma niddejjaqx il-ħadd filgħodu, fit-8 ta' filgħodu nċempillu biex ngħidu xaġa fuq ix-xogħol. Jew eżatt, jew jekk jien għandi bħalissa qed nibki, jekk jien qed jagħtini ċans. Jekk kien qed nibki għax jien naf inqala li xaġa fil-ħajja personali, mela għandi bżonnu jismani issa. Naħseb only in the last 2 years li realizzajt li jisma like imma jena u kol, imma jena zbaltijaj kont inħallija. Jena kont inħalliku. Għax jena għalma nċempilli ċup naqbat il-telefon u kol xaħat mija. U le, u jena kont selfish li ninħara li t-fajla tuħu għalija u tajt konna mnaqas biex ta' konna jidlu għax il-boyfriends tijaj għat ma jħossu għomek fuqek. Ma jena l-boyfriends taħħa ma konċi ġebbi naqra fit-8 ta' fil-ħodu. Le, fil-11 ta' bil-lej. Xillo s-tew morning glory. Le, ma l-irġil iktar relaxed. Għaw li saġi, meta konta vera fissat fuqa fil-bidunet u kienet toħroġ mħabib tagħna illum kont inċempilla in the oddest hours apposta. What is when my crazy brain would say that is happening. Right, kif sejri la U taqbdek. Le kett taqbadni mela. Għax kont ħossu gilti ħafna għalih. Ma kont inħossu li weġġa għalek qed ngħidlek l-onesta importanti. We had a crazy relationship and a crazier recovery. Crazier recovery. Le, ma llum il-ġurnata napprezza li dawk in-nisa li kienu jqogħdu jaqlawlu għax Abigail llum il-ġurnata nidlhom sorry. Illum il-ġurnata spex ta' fimt li it's hard to have me as a colleague. Isma' neħħi l-ħejlu għax. Le, vera, ma.
Vera, għax illum Vera, ma jkort fotu għax vera tannejk li għatma ħaris tu kieku jien kon dawk in-nies. Mux kon għax in-nejra. Isma, dit bħal work husband u work wife, li tipo di xaġa li teżisti, li inti fuq ix-xogħol kollok work husband jew work wife. Għax tant inti tqatta' ħin ix-xogħol u hekk li tispiċċa li jkollok dal-persuna li il-konverzazzjoni tispiċċa, kważi iktar ħin magħhom mill-dar. U għavolja meta jenu Carlos nitkellmu nafu li m'hemmx tret. Zero. They're not in our heads. They're not in our hearts. Allora speċa l-lum il-ġurnata. Mbagħad vera tkun f'sitwazzjoni fejn kulħadd jgħidlek imma tkom intu ma jinkod naħsibkom aħwa. ħafna nies jaħsbuna aħwa. Hija Valentina. Ħafna nies jaħsbuna Mbagħad aħwa. waqgħet waħda ċajta. Tarana nixtieq. Le ma nafx għala, I just had that fil-verità, it's what you have, like that brother-sister bond bejnietkom. Inġi għajdu li għadu għax missirek għalek, missirek għatam intu għan salvu għajdu. Salvu għax missirek, ma għan spiegalom kolla. Iżna jien id-devjajt mill-mistoqsija tajjeb. X'kienet il-mistoqsija? Għad kellek crash fuq il-partner ta' ħabib jew ħabiba. Ġieli kelli crash fuq il-partner ta' ħabib, mux ta' ħabib. Mux tagħmel. Xej, I walk away. And until they break up, and then I wait a year. That's it, babe. And then I pounce. You slide into the air. No, I give it a year, 6 months, għakim narax happy ma xatti, and then... Biex ma tkunx rebound, biex ma tkunx rebound. Unbat I pound, I usually. Jena naħseb it puts me off, actually. Iva. Tant. If you communicate on a fantastic level, I communicate with so many people on a fantastic level. Yes, I but, know, all right. You just walk away from it. You know it's going to be u jina persona li jumbat naf xinu mal-boundaries. Sena, jina għandi policy, sena, jow sa' kem narax happy. I have a question. Gone way back. Għandi domanda li għal-bazi ta' kollox. Mela idea. Ma tinsix li she's my ex. Il-bazi ta' din domanda. Strange case. Għandi domanda li għal-bazi. Ismani, can you control a crush? Of course you can. You can? You can shut it out. Yes. Anzi, jek ma tkunx taf tagħmel hekk. Kula u daw ġiex nisal għandna. Le, jekk ma tkunx tagħmel hekk, għandek problema ta' self-control. Jekk qed le, jien mhux qed ngħidlek you act on it, imma dak li tħossal dik il-persuna. Trust me, tellimina. Għax anke inti tkun taf li taqla l-problemi. Tajt, is it worth it? Emmen taf li mhux problemi. Le, min tista' żomm, tista' tagħlaq. Jiena ġrat li darbtej. Imma I always wait a year, u ġrat li għax jiena kelli policy, u di ġatta fuq podcast, il-tfajla ta' ħabib ma t-missiex, sa' kem ma spiċċajx jien, un bat spiċċaw id-duru ma t-tfajla ti jizom sħabi kolla, ġat fakki, tu. Alright, imma. Min? Għali, jattajt. Le, tix ma. Marru fishing. The universe is not all about you, Abigail. No, imma. He was waiting for that. Uġobna. Għanħu galletta u salami. Imma, data ġrat ġat darbtej, għadna ħbib jena maħħa u għanka miegħu. Għax, the pain was gone. Ma ġta minna meta ġimma wara, meta dadu imkisser. Jina mor iktar minn pain, the history. Imma what history? Ma nafx, I feel awkward. Immaġna, jiena per eżempju naf, ċertu traits, intom bejn il-ħbib tiskenmu, per eżempju l-allu għamil li jek, jew ġaraj. So inti automatikament dawn it-traits kollha tiġu informazzjoni li inti tibda tajt dal-persuna. Għalek għatlek l-ewel put me off. Eżatt. All right, okay. Ma tħares li minn dik line, totalment, imma gen, da kollox self-control. I mean, naf minn ma jiddejaqx. U free for all. If there's a real interest and we're okay. Ħamsa fil-roman doħra. Laqdin fija. Roman doħra, inti tibli ġobna. Fior di vita. Fior di vita. Tkunu ħbib mal-exes tal-partner ta'kom? Mela, jiena mux ħabiba, imma b'mod regolari nitkellem jiena it-tieni marra ta' raġel tiegħi. So, inkellem b'mod regolari marbut ma' xogħol. U m'għandix problema, assolutament. But I know that there are boundaries in everything. I respect, qatt ma nidħol fl-istorja ta' x'kien hemm bejniethom, it's none of my business. Jiena meta dħalt fl-istorja jien assolutament kien ilu li mhux magħha amor. So dik ma dejjaqnix, Eżatt.
Għax ma kienx jitkellimu mux maħħa omor. Imma that's different, you know. Le, għalix jina mux kont naf, mux ek, jina mux kont naf lila bħala ħabiba. But, you know, that's not what happened. Kienet bil-kontra. Tifhem? Pero, jina għandi stejjer ta' relazzjonijiet li vera huma ħelwin. Fis-sens ta' Għajdilna, Klobber. Għandi exes tiegħi li they turned out to be gay. So my friendship with them has grown and tripled and their partners love me. Jina għandem minn dawk ukoll. So that is so sweet actually, you know. Iva, dik hija differenti ħafna. Imma naqbel ħafna Valentina fuq din. Naqblu fa. Fuq xiex? Fuq tal-partners. Tal-crash. Inti tkun bik ma Jiena nemmen li fil-ħajja kun civil kellem il-kulħadd. Imma ma tistax tara. Jekk inħoss li jien ħanamel xi ħaġa biex l-ex tal-partner tiegħi nurtaju kif tajda. Di probably xi darba ħadd intaqa' miegħi u ma' Karlo ġo xi parti. Tipprova tagħmel xi ħaġa biex taħraqni and it will turn into something. So why try to make something out of nothing? Da, la kapitlu. Ma jien naħseb jista' jkun l-irġiel differenti nisa. Għax jiena pereżempju ħbib sew. Jiena l-ex kollha ta' Abigail, aħna kollha l-battaljon, il-brigata, kollha ħbib. Kollha ħbib kbar. Kollha ħbib kbar. Mhux different species. Okay, ħbib freaking kbar. Oh my God. Two of the people I love best. Imma sekonda, imma titkellmu fuq affarijiet intimi. No, mhux għandna. Xi darba jista' jkun nixorbu nagħmlu. Innu tajtu iġbeti mhux uġabu. Bħal xiex intimi. Affarijiet intimi. Jew pereżempju tagħmlu klabb. Affarijiet li jiddejaqna tajt Abigail. Le, dik nagħmluha. That is the bonding experience. Kemmi tannejk. Mela, kemmi antipati. I was the first in the line of the brigade. Taqabila minn sifer, minn miet, minn tilef fil-bahar. Il-president tal-klab. Jien għandu għandu survived. Imma badem ħafna. Tkun ma' wieħed, tkun ma' ieħor, tkun ma' isma' di. U f'dan inti f-telefonata. Hey bro, all right? Jaw ġrit ma' Abigail. Yes, daf bro, nifmek bro, nifmek. Ma' ikkalma tija ċans tkun ok, naqta. Wara ftit, iċċempilli. Karlo, iġrittu vera. Imma ħnek sir, naħna b'furgin l-ex. Għandkom relazzjoni. Memx kelma biex diskrivi. All the important exes in my life are very good friends. And they're awesome people and I love them. Crazy. Good for you. Good for you. Jiena għax ikun ġo parti ma'kom kollha kieku għax nħossni. It could be getting very interesting. Weird. Ladies, it could get so interesting. Le, jiena nemmen li meta jkun hemm l-imħabba titrasforma ma tintilifx. Ekku. Dik. Fis-sens għandi hemm relazzjonijiet li kelli li ma kienux mħabba u m'għadhomx fajti, fimt ma dawk li nismu. Anyway, jien imissni Madonna. Hey, Abigail, you're slowing us down, Madonna. Grazzi l-orda sopti fi. Ma xed najdu, ħafna nejdu. Isma, ħana xaġa profonda nixtieq. Profonda, ok. Profonda. Jew xaġa naqajek, naqa hardcore. Ħana mel di. Ħan saqsi l-Claudette. Ok, eja, Klo. Ħan sibarrejna bil-list. Madonna. Ħanitallem naqra tiegħi ma nħawadix. Mhux fuq relazzjoni romantika biss. Ora kien għandi tnejn seri ħafna u tnejn ta' xejn. Tista' tkun fuq any kind of relationship. Qatt kont involuta f'relazzjoni tossika u għajdinna naqa' fuqha. Kont. Fi żmien illi tlajt l-Eurovision. Kemm kellek żmien? Kienet xi kemm? Mela, jiena għandi 50, għandi kemm għalaqt 57. Wow! God bless you! Fit-8 ta' frar. You look amazing! Well done. Cheers to that. Cheers to Claudette! Cheers. Fodina sepanna mżofri xkun imbidi. Ok, le, no. Maħka mutajja. Kienet relazzjoni tossika fis-sens ta' kien bniedem illi kien jaf li per eżempju ninkwieta li minħabba x-xogħol li kellu minn issa noqgħod ngħid x'kien għaliex I'd rather not.
Umbat kellu delizzju li koll kien hemm il-perikli fi u kont ninkwieta, you know? Ma kienx jagħti każ. Li qed inkwitak? Xejn affattu, assolutament. U kien moment importanti ħafna lija, kien hemm il-preparamenti biex ħanmur għal Eurovision, you know? U kontu qed tinkwieta li? U ninkwieta u, you know. Per eżempju ma tismax minn għandu? Da żgur, mela, jisparixxi u ma hekk dak it-tip, you know, u hekk niftakarni kont qiegħda għand xi ħbieb u konna qegħdin nagħmlu photo shoot u f'daqqa waħda, you know, that's it. That's it. This guy does not deserve the time I'm giving him. The energy, għax il-ħila tiegħek. U fil-fatt, mbagħad mort għal Eurovision, etc. Ġejt lura, speċi he got in touch again. But one fine day, out of the blues, iltqajt ma' David u niftakarni David kellu imur għall-August Moonball ma xaħat. Okay. U għedin il-bahar fl-imkien qed nieħdu gost u dan u dafdaqqa waħda xi ġrali jien kont miftija ma xaħat ħamorru hekk. Niftakar dakinhar I took a decision hekk. Mort speċifikament konna lil dawn fejn ħansibu fejn narah. And I just gave him one look and it was like, ix qed nagħmel? Daqt naħli l-ħin, ħela ta' ħin ma dan il-bnidem, assolutament. Daqsek. U kif għamilt? Xejn. Just went up to him u għatlu isma. We're not on the same page. Il-number tijaj tista tarmiħ. I think once you feel it, u emotionally tkun detached minn xi ħaġa, turi kemm inti vera, you're choosing yourself. There's a switch. You're putting yourself first. U meta tafas dak is-switch. There's a switch. There is a switch. There definitely is a switch. U tajt daqsek, u din nispera li għal-menu jismawna nis. It's horrific, it's sad. Li għaddejjin minn relazzjoni tossiċi illi jirrealizzaw illi this is how it has to be. It has to be cruel. No, kelli relazzjoni oħra ma xi ħadd ieħor li kien qalli int qatt ma titlaqni dik ma flaħtix. Qalli int qatt ma titlaqni u x'ma nitlaq. Għalek hekk. Għaliex kien iħossu għandu l-poter. Kien iħossu li għandu l-poter, persuna differenti. Però natlu wait and see. I will do it, you know, and that's it, Iva. U tmur u tibki bikja waħdek u twerza u tajja u tisforza ruħek biex. Jiena tgħid inti relazzjoni jiena ġalek bix-xogħol li kelli. Jiena n-nies kienu il-kelmi jieħduk for granted and they will never expect you to leave the situation or them. Iva, tista' u meta inti tiddeċidi li vera kif għat l-ewwel tagħżel lilek innifsek u tieqaf tweġġa' għax inti emotionally you will be hurting għax inti qed tagħti l-enerġija biex tkun hemm man-nies jew tkun hemm mal-persuna jew tagħmel iktar milli suppost. Li at a point tajt ma nistax nibqa' imbagħti u nħoss dat toqol għax ġiki you feel a lot of weight on you li qed iġibu għal xejn mill-affarijiet li qatt huma problemi tiegħek. U once you decide that you stop, I think it's the turning point li tajtien actually rnexxieli. Jien naħseb din tista' tiġri f'kollox. Tista' tiġri f'relazzjoni, tista' tiġri fix-xogħol, tista' tiġri fi ħbiberija. 100%. Tista' tiġri ma' nies li huma tal-familja. U jiġifieri jiena naf nies ħbieb tiegħi illi they had to take a distance minn ċertu membri tal-familja. Għax kienu toxic. Għax kienu dejjem bil-problemi. U tagħmel propju dak li għadha kemm spjegat Valentina. Meta l-affarijiet jisiru ta' toqol għal xi ħadd. Mod sproporzjonat. Diki il-kera. U iktar ma għaddi żmien, iktar ma tgħaddi minn esperjenzi, iktar titgħallem prioritizza fejn titfa l-enerġija, men. U meta qabel meta kont żgħir l-enerġija nisparpalja hekk. Taf li ma ktib vera tajjeb jitkellem fuq da jismu għal minni ħobb jaqra How to do the work ta' Nicole Lepeira. How to do the work ta' Nicole Lepeira. And it talks about this, per eżempju. Għana commission fuq għadi? Le? Ok. Xorta, guys, How to do the work ta' Nicole Lepeira. Le, u jitkellem fuq, per eżempju, ma ta' ġenituri, per eżempju. Kemm jibsa, imma kemm kultant hemm bżonn jusi kultant tkun taftajt le l-ġenituri tiegħek. Avolja tħobbhom, imma xe tkunu
Għax titpoġġi li l-ek nifsak l-ewwel, jew għax. Ma parti mill-growth process inti tinqata. Mux tinqata li tkun taftajt lew li jekk bżonn ma tarhom xal 3 xhur ma tarhom xal 3 xhur. Għalhom mhux tinqata. Building boundaries. Eżatt, imma għax inti you find your own wings and then you can come back to the nest. Issa di ma tfissirx li ma liġ kien problema, ma liġ kien argument. Mhux hekk, ma għandek bżonn. Għax imbagħad tispiċċa waħdek u iżolat, għax jiena mbagħad dawn in-nies li niltaqa' magħhom, jiena mill-żmien kont naħdem f'HR, jiġu nies biex tagħmel interview u tibda mal-ewwel tinduna li għandu problema ma dak, għandu problema ma dak. Kollok abtidu dur li ħitajdu, sorry, il-problema jen. Inti. Jista jkun 360 degrees għandek problema ma kolħat. Ma tistax. Ma tistax. F'dak il-kas, il-problema, u trid dawn huma l-iktar affarijiet diffiċli fil-ħajja, meta inti tibda tinduna illi isma' jekk illum dan il-grupp ta' ħbieb għandhom xabtit jagħmlu hekk. Jien akkos li noħroġ waħdi għandi dik is-saħħa li nagħmilha. Jiena that was a turning point in my life. Self-grow too. Illi jiena dak iż-żmien u ġraw li ħafna affarijiet f'daqqa. You know, ma spiċċajt. Dak iż-żmien ta' desire qed tajt. Iva, u spiċċajt inkun waħdi. So it was a very waħdi kont inkun. It was a very big pivotal point in your life. And it was one of the happiest times of my life. Kont vera ferħana, ħad gost immens il-Eurovision. Imma kont tkun ħafna waħdek. Ma kont nkun ħafna waħdi. ħafna, mbagħad kont diġà noqgħod waħdi, as in ngħix f'appartament tiegħi, imma mbagħad tatni l-opportunità li nibda niltaqa' ma' nies differenti u nibda nbiddel affarijiet. Il-perspettiva tiegħek kompletament. Il-lallu xironija li ġrat propju dak iż-żmien. Però you wouldn't tell. No. Because I wasn't lonely. That's the scary part. I wasn't lonely. I was alone, but I wasn't lonely. But it's scary how people can hide it so well. Imma ma kontx lonely, Valentina. Jiġifieri ma kellix id-dwejja. Konta dejja. No, you were alone. You were detached diġà. You were detached mis-sitwazzjoni. Yeah. So inti konta tajt. Allerwieħ. There is a point where ir-relazzjoni tispiċċa. L-emozzjoni tispiċċa, u mbagħad tispiċċa, and then you're out like an adventure into a new world. Yes. Once you get there, it's freaking awesome. And you were there. You were just adventuring. And yes, you're alone. But man, you're experiencing the world. Umma li mort il-Eurovision, per eżempju, bdejt niltaqa' ma' ħafna nies u jiġuni esperjenzi. U kont open għal kollox. You're open to the new world that's rushing in. Ġifieri, per eżempju, meta mort tal-Eurovision, ma kienx hemm budget, ma rridx nirfes fuq kallijiet ta' budget, imma ma kienx hemm budget, per eżempju, biex intella lil Diane Nikolic bħala makeup artist tiegħi u lil Natasha li kienet tagħmel li xahri, you know, u mbagħad għattilhom isma' ħalsulhom il-flights. U jorqdu fil-kamra miegħi, m'għandix problema. Sleepover. That's awesome. Il-lista. Pijama party every night. Every night. Li kien inħallu li dejjem norqod fis-sodda, għax kellna double bed u mbagħad kellna sufan jinfetaħ. Imma huma kienu jieħdu one turns minn jorqod fuq is-sufan, imma inti l-queen, inti dejjem ċertu dinna ħadkun tajjeb. Ħadkun kalma, ħadkun pupa. Carlos, inti bissek, tant għamal menx. Mela, guys, għax Aiden bat li għalli għati kasi, għatenda no buzz. Ok, no buzz. Mela, stenna, Carlos. Għara x-sassi. Tant nirringrazzja l-Fjord Vita li jimli li ħalqi kull ġumatejn. Promis vera timli l-ħalqa. Mela li l-ħassassi u serjeta ħassassi. Online Intimates tal-prodotti li tagħna ħankun qed nagħtukom regalment Online Intimates fl-ħar tal-programm u jekk tidu tagħtu xi rigal il-ħadd ieħor idħlu Online Intimates ikbu take two code. Eżatt il-code guys. Valentine's Day gift. Il-code. U għandhom affarijiet ukoll pal moisturizer u għak ta' barra affarijiet noti kif tal-Valentina. Jekk tuża l-code take to 10% discount, That's a given. Lourdes Opticians.
Proset. Thank you Tonnu Charlie. Country Terrace l-imġar Rawdex Vera restaurant tal-ġen, William Transport Removal Services u Cheap Trolley. Cheap Trolley basically tagħmel l-order jaraw l-aqwa prezz minn supermarkets diversi bħal Pavi, Pama u Greens u jġibulek ix-xirja id-dar. Jekk tikteb take two ituk discount ta' €2. Tajba, għax illum ċitata ċaw Claudette, fimta? Il-queen tal-prezentaturi, taf kif? Ma tiġiġ ċitata inti Valentina. Ija, dejjem. Dejjem. Ma mbagħad once li nkun da komda man-nies u żgur jien irbaħt l-ewwel is-surprise tat-television minn fuq dak il-programm. Vera? CD ta' Claudette irbaħt għax kienet bis-serjetà kon ġejt mort in-net nippikjaħ. Lawa. Bis-serjetà. Għaxin nħobbom dawn l-affarijiet. Naħseb kelli jew xi 14. Il-Lustrina. Demba sakont. Inħobb. Aj, ma so good. Fil-profond ma Ħanittu daqxej, ħanaraw. U jek tidu dal-karti għal xi party, batuna message fuq Facebook u natukom il-Wendy wkoll ma kull pakketta. Valentina ħanajta lissa. Jisa sejtek diġ li ġali lehu. Ux, ma nistaqsaq. Għajli Carlos, ħanuħu mozzarella. Mela, Valentina, għad ġejt traduta kif affettwat lek il-fema dwar ir-relazzjonijiet jew ħbiberiji jew whatever. Wow. Eżatt. Mustra. L-ewwel għattilkom l-biża tiegħi li nafda. U dik hija l-ġrali ma ħbib tal-qalb tiegħi dak kelli pereżempju persuna li tant kemm kienet ħabba tiegħi li kienet bridesmaid tiegħi u ħassejtni li traditni għaliex kienet titkellem fuq minn wara żari, saħansitra ma' raġel tiegħi wkoll. Li dawn tibda tgħid affarijiet illi jista' jkun forsi mhux daqshekk gravi anke l-affarijiet li jintqalu, ma li tkun tradejtni għax inħoss il-bond tagħna tkun tfaxx Il-loyalty mhux hemm. Spiċċat fix-xejn, eżatt, jiġifieri dik hija xi ħaġa li vera it's a price to pay meta tkun vera open ma' kulħadd u tkun tħobb titkellem ma' kulħadd u tkun ħbieb ma' ħafna nies għax at a point kulħadd jista' jitradik. Da skont il-karattru li jkollhom kemm jirrispettaw, kemm għalihom l-ħbiberija tiegħek hija importanti. Ġifieri. Ma how did you deal with it? Fim, ma tux pjaċir, illum il-ġurnata għaddew ċertu ammont ta' żmien u snin u actually il-persuna iż-żewġet u jumej jew 3 tim qabel it-tix tagħha jiena actually battila sma' good luck, ċerda ma kunniex nitkellmu xejn għamilna żmien ma nitkellmux. Imma jiena inħoss illi wara ċertu żmien jekk di xi ħaġa li taf tkun mhux ħaġa kbira ħafna u tkun tibret minnha. Ma nistax inkun qatt kif kont ma' dil-persuna xi broke trust, eżatt, xi broke trust. Imma m'għandix għalfejn ma nkun civil. M'għandix għalfejn biex ngħidlek il-problemi tiegħi u niftaħ qalbi miegħek, imma ma nħobbx li għandek kollok enemies, taf kif? Yeah. You never know. You try and take away the darkness. Yeah, that shadow. Ma wiċċek fuq xi opportunità, so għalfejn għandi kolli bad blood, you know? Imma unfortunately kulħadd jgħaddi minnha. One way or another, tista' tkun familjari, tista' tkun ħbieb u tista' tkun ċaġa fuq xogħol. It's something you go through, you learn how to deal with it and you grow from. Ma Okay. Tantejt minna. Okay. Thank you. Who's next? Serja kien, Eddi. Ija, kien da xej serja. Le, naħseb jien fuq betrayal. Betrayal, kulħadd għadda minnu bej. Kulħadd tu. It's part of the game, Għaddejt inti Klok. Fil-politika trid toqgħod attenti ħafna. Għaliex fil-politika il-rivali tiegħek jinbidlu dejjem. Jiġifieri inti taħseb li pereżempju r-rivali tiegħek huma dejjem min-naħa l-oħra il-partit li ieħor, eċetera. Imma mbagħad meta tiġi elezzjoni ir-rivali tiegħek huma n-nies tal-istess partit fuq l-istess distrett. Okay? U allura inti trid toqgħod attenta ħafna li inti timxi bil-ferma ħaddieħor bit-tama li ħaddieħor jimxi bil-fer miegħek. Tifhem? U mhux dejjem. Le, mhux dejjem tiġri u kultant dik tiġri wkoll minn nuqqas ta' sigurtà li jkollhom ċertu nies fihom infushom. You know, pereżempju,
Għanna dal-imbirek mekkanizmu li ma niflaħx illi jekk ma jitilawx ammont ta' nisa fil-parlament jiġu jemmel mekkanizmu biex jitilaw automatikament. Jina pratikament meta d-dejnija mill-parlament għat jħan vota favorija għaxija xaħġa favori n-nisa. Pero ma naqbilx maħħa, assolutament. Allora għalix votaj favori? Għalix kienet se tiġi interpretata li hija kontra n-nisa. Li jiena kontra n-nisa. Out of everyone kontra n-nisa. Però ma naqbilx magħha għaliex imbagħad tintuża kontrik. B'mod sempliċi ħafna. Il-kandidati rġielu jiġi jgħidulek kemm jgħidulek naf ben fatt għax in-nies jiġu jgħidulek mid-dar. Meta tmur iż-żur jgħidulek ġittali jew ġittali taf xogħli tivvuta xon nisa ta' dawk sajtilaw bil-mekkanizmu. L-ostra. Ġifieri iktar fottew in-nisa. That's annoying as hell. Jiena rġajt rajt id-diskors, reċentement rġajt rajt id-diskors li kont għamilt l-ewwel darba li għaddejni għal-liġi u għattulhom li ħajġri eżatt hekk. U qalulu fejn sejra brasek, għattulhom iva. Miż-żewġ naħat tal-kamra tiġri u hekk ġara fil-fatt fl-elezzjoni meta applikajnija. Fil-fatt telaw inqas nisa. Kumbat kena nużaw il-mekkanizmu u s-sanna iktar nisa mill-qat kena. Imma il-riżultat tagħha kien illi n-nis fehmu li m'għandekx għalfejn tivvutalhom in-nisa. Okay? Jiena fem. U dik hija jiena nixtieq counterintuitive. U sanaddu għal inti missek, ma nixtieq li titneħħal sistema ta' distretti. Jiena nara vera counterproductive. Il-fat li anka li tikkompetu fuq post daqshekk żgħir ma what would you do instead? U anka x'tagħmel minflok? Ma tad-distretti, għalija sistema tad-distretti. Qed iġib magħha is-sistema tal-pjaċiri. Ija, 100 jiena noħroġ. Jiena naqbel regardless jekk qed naqbilx miegħek, kif tagħmel kieku x'tagħmel kieku? Għall-MPs Letteralment kulħadd jista' iktar. Level nazzjonali. Yes, that I think is not a bad idea actually. Hemm ħafna affarijiet fiha. Ma hemm ħafna mekkaniżmi. Jien ma nifhimx. Imma jien ġieli kun hemm nies li vera nemmen fihom. Li ma nistax nivvotaw, mhux distretti. In-nies fuq distretti nibda ngħid jiena darridu fil-Parlament. Eżatt, vera, għandek raġun. Dik vera. Jien nixtieq li tinbidel is-sistema politika. Hopefully l-ġenerazzjoni li jmiss sara ta' sinjorina għandha ħafna fiduċja fihom. Ejja anke naraw. Imma mbagħad tibdew jikbru mbagħad tara xi jiġri. Sa naraw. Għax meta kont l-età żgħira tagħha kellha ħafna fiduċja fil-ġenerazzjoni tiegħek. U wara x'ġara. Mhux hemm ngħid xejn tfajla, ma I've been there. No pressure. Claudette today. Kursita, x'l-ewwel li għandi 57 u kollha għamiltu. You look great. Amazing. Jiena 45. Jiena sibtek l-età tiegħi, to be honest. U inti li żgħar naħseb. Jiena 30. Coach. New chapter. Go for it, Claudette. Ma li fadal kolla hot. Hot? Il-ma ħatamela, il-Valentina mela l-ħot? Ma dawkom ma tajb il-mozzarella, nġu mozzarella. Daw, tal-ġen, daw. Insejtu. Addictive. Insejtu. Addictive. Taraw, għalek nitkellem blik għal-fali jena. Anka Valentina titkellem blik għal-fali. Ma t-niblaħa malaj. Vera, ma nafx li maħda naqbat naqbel. Faqqa. Be ruthless and have fun. Moment intimu indimentikabli. Għal-Valentina. Le, għalik, Abigail. Le. Għal-kulħat. Lat li għalik. Għal-kulħat. Mela, ħanaqtaw għal-reklami u kof kafe u wara kulħat ħajwieġeb moment intimu indimentikabli. Dina vera ta' So blajtu. Godet. OK Home, aktar minn 99 siġġu xtażel. Panta Road Lija. okhome.com.mt. Feel the heat. Awaken your senses. Indulge in desire. 50+ brands
onlineintimates.com. Tobba tal-għajnejn kull-jum għal appuntament ċempel il-Lourdes Opticians ta' Nasher Road, San Juan. Fl-4 nofs fil-ħodu. Ok. Valentina da kemm tajt li ħatmur torqod raqda tal-bliħu tqum fl-4 nofs fil-ħodu. Iva. Inti ma torqod ġifieri? Ma tantx, għax tant moħħi jibqa' għaddej biex problema x'anka jien. Jien hekk ukoll. Li nispiċċa noqgħod x'issijana esquart u nqum fl-4 nofs. So not healthy. Kien qum tajjeb. Le ma terġax torqod imbagħad. Mbagħad probabli noqgħod jonqas tikka 0 l-ofsinhar. Mhux tajjeb, Naf li mhux tajjeb. Irid insib il-way tiegħi ta' kif nirranġa għax-xeddi. Jiena taf sena mela xirċevejt klip minn Lex, kombinazzjoni. Love it. Li tieħu xi ħaġa ħelwa bħal ħani qabel torqod għax jgħidu li meta tqum fit-tlieta ta' filgħodu u l-4 ta' filgħodu hekk għax ikollok sugar crash u ġismek minn flok jipproduċi l-adrenalina. Fil-fatt, meta konna nix l-Italja, sħabi kienu jihdu ħalib sħun blasel. Ek, dak. Illallu. Prova, Illallu l-manuka ħani, no problem. Eżat, manuka ħani. Għax vera, indem isni qed nibżaħnet le-flight. Ek. Dak it-tip fis-sija, sija u nofs, fis-satej, nistemma. Prova lejla. U batenna. Lejla niprofa. Għajdina mar tajjeb jew le. Mela, moment intimu indimentikabli l-mistoqsija ta' Claudette. Nistaw neħu l-kelma intimu ngħidu moment indimentikabli. Ole! M'għandix idea. Imma jdu saku. M'għandix idea. Meta trid noħorġu għall-politika. Noħorġu għall-politika. Brava. Meta żewwiġt, pereżempju, ma kienx moment intimu indimentikabli meta bisek fuq l-altar jew kif għamiltu ma nafx għamiltu. Moment speċjali. Imma x'inhi l-intimità għalik? Ta' persi kien What is intimacy to you? Madwar, it wasn't me and him. X'inhu intimu għalik? Naf intimu xi ħaġa li vera you're connecting with your partner on a very, very good level. Allura, ara kamilak ma Karlo m'għandek xi moment. Ħana jgħidlek id-differenza tar-relazzjoni tiegħi ta' Karlo aħna naħdmu flimkien ukoll. Allura il-moment intimu tagħna anke if we're brainstorming about something jew irnexxina nagħmlu xi ħaġa flimkien għalija that is us connecting not in an intimate way, imma it's us realizing that our passions, they're kaboom. If they're making magic. So I wouldn't call it intimate, imma peress li we share the same passion. It is intimate in a way. It's intimate, but it's not in an intimate, cheesy way. Not intimate in a sexual way, intimate in a private way. Inti tħoss li Karlo huwa soulmate tiegħek. Ija, sa. Għax nemmen li once li persuna għamilt ħafna affarijiet miegħu, irnexxielek taħdem miegħu għal tul ta' snin u elibtu ħafna ostakli, naħseb illi dak il-feeling ta' soulmate, I can never know what an actual soulmate is, għax ħadd ma jaf eżatt. You can only imagine what your soulmate is, għax taħseb li qiegħda f'dik is-sitwazzjoni. Yes. Imma bħalissa nħossni li I have my right match. Can I say that minn flok soulmate, my right match? That's sweet. Kemm ilkom? 11 years. Nice, well done. 11 years. Ostja. Fil-break konna ngħidu li speċa meta semmi moment intimu indimentikabli għedem semmi r-relazzjoni tkun fiha issa. Allora pers tiegħi qasira samma li nista' nsemmi tipo aħna long distance, ġifieri forsi wara ltqajna meta ltqajna wara xarejn u nofs il-bot minn xulxin. Dak il-moment hello. You're reconnected. L-ewwel net kont qed nibża ma kon nervuża. Avoli kont nitkellmu ħafna. Ma isek ma tombat with you mbwieċ. Treġa daħlet il-mistija. Ma butterflies, that's exciting. Mbagħad fil-fatt. Dak l-effett ta' long distance relationship. Jiena kont for I don't like it. Iva, I don't like it. Sweden. Okay. Kemm don't long distance? Kont żgħira, didn't last very long. Imma it's not easy. It's not nice, No. Not at all. Not at all. It's not easy. Full of insecurity. Mhux hekk. U niftakar meta rġajna ltqajna naħseb l-ewwel 3 minuti ma tkellimniex tipo, just imxejna hand in hand. Just tannaqna hekk ħarsna lejn xulxin. Strangers, but you're not strangers at the same time. Le ma kuljum aħna konna waqt li konna apart, persi anka time difference differenti, konna nibatu nofsija voice fuq WhatsApp il-xulxin darbtej kuljum.
Mażgur, kellhom it-times differenti kompletament. Konna nibdew bit-8 minuti, ma konna time zone. Labat like voice twil illum sorry. But as the weeks progressed, nofsija night wahdi. And it was very special. Għax inti mux miegħu biss, miegħek innifsek li tagħmel nofsija titkellem fuq innifsek. Titgħallem affarijiet fuq innifsek li qed joħorġu naturali fuq kif qed tħossok kif tara l-ħajja li x'għamilt u anke kif xi weġġak, x'tixtieq minn ħajtek li forsi qatt ma ssib spazju biex tgħidhom, u minflok qed tisma' when you voice it mhux tinkit, when you voice it u tisma' lilek innifsek it's a different. U kultant immurru għal dawk il-voices u nismagħhom. Najt strana. Self-feeling, għek, eżin. Allora ma tal-tajna. Vera. Mbatt niftakar bistu, u insomma tannaqna u ekku ħagġa li għalli, my cuticles. My cuticles. Cuticles, għamlak dir kull ħat ħanajda li wara xari u nofżu għal ħagġa li tajdi. Teqret fuq l-ostra cuticles. You know. Memorable. Dajmen ninsew. Cuticles. Dimma għalet xejta. Le, ovvja. Spotlight. Moment intimu. Momenti kabli. Diversi. U għanajdilkom uħed taddaħ. Taddaħ. Mela darba rrit jamilli ċajta, David, u baħt li ritratt. Biex jgħid li ħajsajjar li Mexican. Ok. Kristina tafa di l-istoria li kdiġa għedha titħa. Dan sab dan il-kappell online. Ok, sombrero. Sombrero. U waħħal il-sombrero. U għalli, guess what we're having tonight? U d-daħ. Li tħat. U wahdi ġol uffiċju. U sħabi jett jisimaw n-noxa. Davidu li, Int all right? Ma nistax nejru għalfejn, Mur spiegaħa, ċavejt ritrat. Guess what we're having tonight? That's cool. Mexican. That's nice. That's so nice, man. The playfulness in a relationship. You keep it exciting. It's amazing. U vera umma, bħalma t-lewel, vera umma affarijiet vera żgħar. Għax ħafna nis jgħodu jimmaġinaw li l-affarijiet fil-ħajja huma tal-films, huma Titanic, jizommok. Fil-honeymoon provajna nagħmlu ċaċa tipo Titanic. U tħaqna. Please tell. Konna qegħdin naqsmu minn gżira l-oħra. Konna l-Greċja. Konna naqsmu minn gżira l-oħra. U Aħna żewġna f'April u ġifri f'Mejju konna qegħdin il-Greċja. Ġifri aħna ġejjin minn pajjiż bix-xemx, eċetera, imma meta ngħidlek inxtwejna, inħraqna. Ġifiri, David kellu mfawfet. Ma jien kelli għaw. Ir-ritratti żbieħ ngħidlek. Iskaw Ingliż ġew Malta hekk għal-jumejn. Daħ li taqna. Morna fuq dal-vapur, kulħadd qiegħed ġewwa u David qal li dar fejn ħadd ma qiegħed barra. U tlajna fuq riħ u niffilmjaw lil xulxina ta' barsi tal-mużika ta' Titanic hekk u tngħidlek nitqu kemm nifilħu. Anyway, mbagħad wasalna f'dan il-post. U din il-guide bdiet tgħidilna over here the water it is very warm. Okay, speċi għax hawnhekk il-volcanic eruption minn taħt u l-ilma sħun u din ovvjament David ta' kavallier ta' fejn tkun honeymoon qabeż ġu l-ilma. Okay. Għalli jekk ma taqbis ħanitla lik, għatlu jaqaw, għalli kappar. Oh my God. That's bad. U biex ma nħallex wahdu bis. Kinki, saħsa ġerat. U bdejna naqtfu. Bdejna jidlu għandi feeling, għaxejtna rannis. Kienu madwar blata zaħja. Frizat. Mek kappar. Kappar. Kemm id-dubbiġi, narak
you relive these memories. It's nice, oh, this is the beauty of life. It's so beautiful. Jena tilkom, waħda mill-iktar affarijiet sbieħ. Sabiħ. Fir-relazzjoni tiegħi ma' David hija li idħaqni. U bdew b'dawn il-ħmerijiet li għattilkom dik li tajd li nirġbaħa, etc. Dawn huma l-affarijiet u tispiċċa titħaq anka ġili anka f'momenti intimi ħafna tajċ kemm tħaqna għaddijo kemm preparajna affarijiet ninfaqgħu nitqu u bad tinsa kollox imbagħad forget it u vera tispiċċa you have a laugh. Mhux hekk. Inti Valentina domanda. Jien imiss Mela. Yes, let's go. Okay. Taf il-min? Il-Carlos. Why was I so happy? Why? Ġi naħseb li vera easy ħat irrispetta. For some reason għandi dak il-feeling. Kif tħossok dwar li tieħu ritratti jew filmati ta' momenti intimi għal użu privat? Kif ħassejt li it was gonna be easy? Ma nafx. Spiegali. Ġibditni lejk. Le, ma niprofa nevita. Okay. U meta namela, I make sure that my face isn't in there. Mela tamela. Namela. Għal-użu privat, ta' mux tibat ritratti, ta' għal-użu privat. Kif, per eżempju? Inti lila, għaw taraw, maybe text-sajt dal-affarijiet. ħanħu salama. Illallu xamil. Issa fimta. Ma ġaqalli għamela. Le, ġili għamilta. Ok. Di imma għamilta u kol. Imma, yes, a while, very long time ago. Yes, a very long time ago. Rajt li ma nafix di. Le. Naqra wicċa. Miak. Niprofa, Kif ma nafix di? Niprofa nara warajja mela. Yes, and it came from her rather than. Ġiri l-idea taħħa kienet, mux tijaj. Kienet u għalek kamilta, għax kien I don't feel comfortable. I don't feel comfortable noħdila ritratt jew filmat lila. U ma I don't feel comfortable li tuħuri. Illum love and everything is great. Għanna tkun ġobar. Spiċċajtu tkun ġobar, xobt li. U tibata. And anka l-tifla dejjem ngħidu qgħod attenta, no matter how cool and loving he is. No. If you're gonna do it, at least, from down. Ideally, no. At least hide your identity. Ikollu xi għazza ta' I don't think it's a very healthy. And I tell everyone, avoid it. Avoid. Eżatt. X'inhu l-iskop? Eżatt, għajdi x'inhu l-iskop? Dak l-iskop li inti biex toqgħod biex tara waħdek. Erġa' mela. Le, eżatt. Tittoq tara ġismi waħdek, ċempilli u niġi. Imma mhux ovvja, it's a dangerous practice, and I think it's a silly practice. I'm sorry, I think it's a silly practice. Ma ħarġet illi Carlos għamela. Għamilta darba, ma. Iktar minn darba. Relazzjoni li kelli żminilu ħafna. Imma wara ebi. Wara ebi, palita. Wara ebi. Jiena l-iktar li ma nafdax, iktar mill-irġil, ngħidu l-irġil snukom, nistax tafdom. Imma qar mill-irġil għalija. Il-klip tal-irġil. Le, il-mobile, Mhux hekk. L-aċċess. Mhux hekk. Le, l-aċċess online, it's like once you post it, it's out there. It's out there. People have access to your phone. Eżatt, ġifieri once you are capturing something, your phone is exposed to clouds, affarijiet. It's crazy. It can be anka meta niġu biex intellaw ritratt tagħna bħala familja on Facebook. Toqgħod attenta. Noqgħod attenta, insaqsihom, are we okay with this? Lima wieħed. Jina tifla qatt ma tillajt xejn Facebook. Qatt. Jafu li għandi tifla, jafu minni, ħafna nies imma jafu minni għax meta kibret unbaġġi li ġiet fuq programmi u hekk. Imma tifla jiena qatt ma tellajt meta kienet żgħira I would never dream of publicizing it on that level. No way. I mean, jgħidulek meta tieħu ritratt jew tella content ma' pet, etc. Kemm ikollok likes, kemm ikollok ma' pet. All right. Yes. Imma ma' tfal. Qed tesponihom għal affarijiet li Mbagħad il-ġurnata, jkun hemm xi artiklu skandlu ta' isellgħu lek ritratt mal-familja.
You're putting them in bad light for no reason. As in again, qed nitkellem fuq xi ħaġa estremità, ma that's what they do. They like to play dirty, so they put everyone in risk. In an uncomfortable situation. Tfal. Mela, min imissu? Jien imissni Madonna. Abigail. Jien mela, ħana mal id-domanda. Alright, ħana saqsid id-domanda ta' Melanie Kelly, tafu min Melanie Kelly? Of course we know. Mela, di ħan itfaħħa. Kellimni. Mela, ħana mela fuq il-mejda di biex jirrispondi kulħadd. Ma qabel rispondu. Di l-ħar domanda? Le. Alright. Imma deċidejt li qed nieħu baż. Regoli. Changing the rules of the game. Fuq kulħadd x'jaħseb fuq għad il-ħaġa. U batna mal-mentions. Okay, tlaqnejja. Domanda jedi. Is a person who is unfaithful a bad person, or is there something missing in the relationship? Sa dan it-tam nirringrazzja lill-Ultimate tal-kafe, magna tal-kafe u tas-support kontinu. Thank you. Nokla d-dizin tal-kardu logo, Customized Nation, għal-istampar tal-karti tal-jgħinuna fi kull proġett li konna. Okay, home għalla mara dekorazzjonijiet, Hansa. Jina dak xogħol, biex sejre, dak xogħol, kompli għal. Carlos, thank you l-Hansa. Thank you. Ajgu, thank you, għax inti leg-liks, Beautiful one. Kull ġimma. U CM YK għal PVC boards. Josef, thank you. Thank you. Mela, is a person who is unfaithful a bad person, or is there something missing in the relationship? It could be either or. It could be a bit of everything. It could be the person doesn't know how to communicate their feelings with their partner, allura they choose to be unfaithful and not work on what they have. Fis-sens, jidu like easy way out. Xumbat ninqabat, xumbat jiġi xi ħaġa. Għax mhux kapaċi jkunu onesti. Għax mhux kapaċi jitkellmu fuq l-emozzjonijiet li vera jħossu and they don't want to face the truth. Basically, something is not working. Għalfejn ma tix tipprova titkellima milli. Imma d-domanda Kompli. Taħfru kieku. Is it something you can forgive or not? Di xi ħaġa li tkun fiha naħseb biex vera tirrispondi għadha jiena ġieli ngħidha tipotizza. Le ngħidha qed ngħidlek għax sħabi ġieli għaddew minna u jien kont waħda rajfettillek kafe. Rajfettillek hekk ara terġa' spiċċa miegħu imma then again. Who am I to control someone and their feelings? And their story. And their story and their history. Because there's a story. So it's not the ideal situation. It never is. Daw, mux affarijiet sbieħ. I mean, għaddis minnom il-mami tijaj. Imma il-feelings li tħoss inti, ħadd ma jħossom. So jekk inti tħoss li vera deep down your gut is telling you, yes, there's another chance, take it. That's your decision. Issa you need to be the person. But when you say there's another chance, take it, what do you mean? Fis-sens jina lesta li nerġa' nipprova. Naħfirlek, però inti tkun imbagħad mentalment preparata jew preparat li inti tajt jiena naf li kien hemm dawn l-erba' affarijiet li dejquni. U li m'għandu ngħid bihom li sert noqgħod iktar attenta lihom biex ma jerġgħux jiġru. Jew x'kien hemm stajt tagħmel differenti jien. It's a question that it's very hard to answer. It's very hard to answer. But there's opinions about it. Hypothetic li nixtieq li nkun kapaċi naħfer imma ma naħsibx li jirnexxi. Naħseb nispiċċa nkissira relazzjoni. Għax imbagħad kollok ħafna ma tibqa' jiġik id-dubju. Id-dubju ta' jien persuna essenzjalment fil-fond avolja jiena persuna fija nnifsi konfidenti ħafna ġifieri meta nħares lejja nnifsi ngħid istra. Noġobni bħala mara. Immaġġorazzjoni I'm very insecure. Ġifieri għandi mekkanizmi fija li ġew minn dukon żgħira li spiex ta' nħossni ma nafdax imma ma nafdax għax nħossni mhux tajba biżejjed. Ġo relazzjoni, it's very weird, ġifieri barra minn relazzjoni jien nħossni mara bil-bajt. Ġo relazzjoni li ġi irrid infakkar li l-nifsi jien dik il-mara. You doubt yourself. I do get what you're saying għax ikolli minna jiena. Sa jiena vera persuna li ma norix imma ikolli bżonn dak persuna li konfermali, eżatt, li konfermali li jismani.
you are the ideal person for me. Ovvijament, it's in your face, t-kellem fuq raġel tijaj. Ma xorta, but you need to that. I need it, għax illum il-ġurnata, we're exposed to a lot of things. Anything can be a doubt in your head, even though it shouldn't, imma we're human. We have emotions, xaħġa zaħira f'ma tkun xej u koll, taffetwak. Imma insecurity is something illi fazi taddi minna taddi u fazi tibqa miegħek u ma tax kif toħroġ minna. L-ar meta tibqa bil-ħsieb. L-ar. Dik. Ma L-ar meta dan is-sens ta' dubju jibqa' fik. Jien għandi esperjenza ta' ħabiba kbira tiegħi illi kienet għaddiet minn xi ħaġa simili u fil-fatt għamlet żmien biss kienet baqgħet mar-raġel tagħha. U kienet ġiet tgħix miegħi. U kien ikun għandha konverzazzjonijiet li vera l-muni. U spiċċajt kważi nieħu psychology lessons minn għandha u minn għand ħaddieħor u nisma'. U it-triq biex reġgħu flimkien, għax reġgħu flimkien, kienet to start the relationship all over again. How do you do that though? By dating again, like it's the first time. How do you do that? I find it so impossible li tajda di, Kif tinsa, kif taqbad u tagħmel xej, you wipe everything out and you just start over. Depends. Għax inti ġomma, jien mhux kapaċi nagħmilha, nasal ngħid m'iniex kapaċi nagħmilha. Tkun matura biex tagħmilha. Mela m'iniex matura. M'iniex qed ngħidilkom li I would do it. Imma she did it. How long were they separated though? A few months. L-allumma. Iva, until things settled down. U taflitni jimbdiltu. Ma ċempiltu ma qabadnix mill-ewwel hemm ħajkun morma. Inti inti kasi ieħor. Għandek Le, kieku qalibiri. Ma inti xorta naħseb kif dejtajt l-ewwel you're very insecure. Regardless, eżatt, inti ma l-ewwel. Għandha defense mechanisms huma her defense mechanisms are draconic. Isma' u vera. Ma l-ewwel. It's very sad, It's hard. It's not sad. It's hard. Not sad. It's hard. You can work at it. No, I've been working at it forever. It's still, it's one ħaġa ġofija li kull darba li tiġri, kull darba ħoss dik l-insecurity, ngħid mala qalbi, mala, fimt? Ma x'ironija, bat qiegħda f'relazzjoni li hija distant. Kan diffiċli. Ma doffi. Dik hija even more. Mhux se tibqa' kieku That's very challenging. But it can months. She cannot take it for more than. Well, actually, she can't take it for days. But she's managing months. Hardly. But still, the relationship she's choosing is a life-changing relationship. She's going into a commitment where it's going to be. Yes. On every level, Li jaftmur emmek, and you might change yourself, tajtin xamet bidejja. Again, mux għatni li fiq, ma inti bħala persona li very you always doubt things away, you're doing a big deal. Le, for sure. Imma jena li nara vera ironika, li jena outside the relationship immur l-Amerika biddel ħajti. Fimt jena namel film f'Malta fej fucking impossible tamel il-film. Fimt? Vera? M'għandix biżat. Let's spill the tea, shall we? Mela, konnet najdu? Jien għandi kuraġġ ta' suri, ma mbagħad ħabba d-dinamika ta' tfuliti f'relazzjoni nsir persuna oħra stra. Mhux dejjem ta' fis-sens għax imbagħad isni nidra l-persuna once enough da mbagħad nerġa' niġi imma dik l-ewwel sena sentejn mbagħad. Li għaddejt minnu, jiena l-mamma tiegħi għaddejt minn naħseb erba' relazzjonijiet jiena u nikber u dik kienet l-ar ħaġa li għax jiena ma taġej biex nidħol f'relazzjoni, ma rridx nidħol f'relazzjoni. Jiena ma' Karlo xi sena ngħidlu li ma rridx nidħol f'relazzjoni, ġifieri. Għaliex ħaddit lek dik il-ħaġa. I was scared li ħamweġġa, I was scared that I wasn't going to find someone that's going to treat me right. Minti rajt il-mammi tweġġa. Għax rajt il-mammi għaddiet minn affarijiet. Ibsin. Ta' dwejja, u għammi vera mara bil-bajt li baqat li vera tal-bliħ li di kull min jikellima laqqasef minn xiexni għaddejja it-tfal rabbitom waħeda bil-ġifir blajnuna ta' missiera, qed ngħidlek.
li nħares li għaw najt ma Doffi, she went through all that and still managed to do a lot of things. Li jena, għalek unbaġġi najt ma jwaqqafni xej, għax biex dil-persuna da kollu u xorta rnexla tasal fejn illum u baqa taddejja, imma I was still scared of getting into a relationship because I saw the pain she went through. And the pain she went through hiding it u għol, għax kun persuna soċjali. Mela. Zom ċertu, you know? Hiding it is the hardest. Oh, zgur, għalek kif dejt titkellem inti fuq, per esempio, l-esperienza tal-Eurovision, you were going through a lot. Issa vera you were detached emotionally diġa ma' situazzjoni, ma' still not easy, hiding something, you know? Naħseb kelli il-vantaġġ li dak li kienet jiġri li jumbat minnaħa mużikali, eccetera. Kept you going. Kien kbir. Eżatt, kept you going. Li jumbat ma kellix, tibda tajt. L-adrenalina u fuq, għawek. Kemm avventuri marbuti mal-Eurovision. Min jafu, min jafu. Podcast waħdu, mela. Għajdina wahda. Għajdina a wild one. Wahda. A wild one. A good Tħalt one. fil-lukanda u għalu li emxaħat mal-bar li tikelmek. U kien Terry Wogan. Dak li għamel kommentarju. Sewa, u da mort u għatlu good afternoon, hi, hello, young lady from Malta, you know, Ali, I have a feeling we're going to be in the sun next year. Jina. Okay. So, sekonda, that's from ta' sew? Li ħanna Eurovision. Illi ju ħaseb illi għanna ċans tajjeb, you know? U jina tangod kont grounded ħafna ma nisbħal Filip Vella, tibqa saqajk mal-art u dabedi għamelli Filip, ħanajdlek. Vera għallek ek, pero doesn't mean anything. id-Danizi għandhom song ta' vera. Eża kif wasalna Filip mal-ewel rehearsal għalli jina song għadha nishtiq li ktibt ta' Denmark, u ma repu. Lim kienet? Fly on the wings of love. Oh my God. Fly. Okay. But għatlu I'm really sorry minn ħari, I have to go, għalli, speċi, what are you up to? Għatlu, għax l-lum għanna, konna mistednin diversi postijiet, pero kellna attività l-ambasċata Maltija, l-MTA tella għanna attività. U jien ma konċat l-min l-delegazzjoni Maltija li jien kontħat kostum Malti biħaj. U jien ma rriċniħu l-kostum ta' Zeppo Gretz, jien rritniħu kostum ta' Mara Nobli. You know, u kont ftemt, insomma, ma niprofa niftakar. Mej vassallu minna li kienet għatuna l-kostum. Mej, alright, valletta l-belt. Il-belt. U dak ħad li nofs il-bagalju kien enormi, kien bidbilet fuq xurxin, bitsilla minn kollox kien vera kostum sabiħ. U da, insomma, u mort jena l-bistu bil-velu, kien vera sabiħ. U seċi, daw ġew ħabtu li inti l-esta biex immorru għattu raxin għandi xaġa xnurikom. Illallu ħazbitom. U dawn fetħu l-bib. Mela, għana sejrin xie karnivali, u għek, għattu għamara ma tajdu li xkarnival, dak. Kostumati. Kostumati, u dak ħajamel impatt. They were against it, pero they realized that it had good taste, mux imbarazz, whatever. Storja, u għajndit. U għasilħa tinżilt fil-lift, iġu il-lift kien tal-ħġieġ. Daqqaw diet nara n-nis ġejinek mal-lift. Dew jaraw, like, what is she up to? Li kien ġara, jien ma konċi realizzajt, di kienet ideja ta' Diane, kull darba li mmorru parti ta' pajis, fil-għaxija kien ikollok dal-ħafna invitations. Di kienet tajd li ġib libsa u biddel, ħalli meta tella ritratti ma jkunux kollha Pariġi, so dak iż-żmien ma kunix bis-social media, you know? U allura dik konna nġibu l-affarijiet kienet tajd li tinkwetax dak inġorhom lok aħna. U kont nidħol ximkien, ġo bathroom ximkien, nidħlu, biddel, u mur ximkien ieħor, inna different outfit. Għadon ħadu l-impressjoni li nkelli xi gwarda robba, u li xi diva, minn daw li il-Maltinas. Ma li rawni b'dan il-kostum, daw spiċċajna, jiġifieri tistgħu issaqsu li l-kull min kien involut dakinhar bil-karozzi jiġru rajna bil-paparazzi fuq il-motor.
That's something to live. That's something worth living through. Tinkwita li wahdek. Tibda tajt Melio Soli kemm akkumpanjati. Kienet sabiħa. U dak iż-żmien iktar, It was nice. Vera kelli esperjenza sabiħa. That's so cool. U kienu kol intom li ovvjament il-kameras u d-dinja ta' warajhom tinteressawkom. L-ewwel rehearsal ma li tlajt fuq il-palk. Dawn rridu li nkunu on stage bil-kostum fidejna ħalli qablu d-dawl miegħu. Yes, right. This is 25 years ago, Madonna. U jiena kull ma saqsejt jistgħu xajdu li l-kameras kif qegħdin, you know? By the time we got to the sixth one, kon diġà tajt qalbi li ħaniftakar kollox fejn qegħdin, x'aħna ma konniex mdorrijin daqshekk kameras, you know? Imma, you know, l-ewwel darba li rajt Spider Cam, u inti tibda tisgħu. Dimmen fejn niġi, l-aħwa. L-wedges ma jidrux, li qegħdin ċatti, I'm like, minn hawn ġej is-sound. Cool. Kon għod isaqsihom kollox kien jieħdu gost, il-crew. Yeah, sure. What fun. Girls, l-aħħar mistoqsija ta' fan. Sinna satejn għajdu. Mela, satejn għajdu. Mela, l-itwal podcast l-istoria ta' tnixfu l-karti. Naħseb wieħed vera, naħseb wieħed mill-itwal. Kemm ngħidu Claudette. Għanamlu l-aħħar mistoqsija. Mela, għall-aħħar mistoqsija kulħadd jitfa' waħda u nażluha kollha bejnietna li waħda rridu wieġbu. Ta' Claudette nitfgħu kollha, għax ipperti kollha spicy. Ara jiena nitfa' dik. X'inhu l-aħjar pari li qatt tirċevejt u minn tawlek? Dik tiegħi. Ma serjek ħatamela. Le, inti sa titfa' xi ħaġa fani. Mi kemm m'għandix. Naxina wkoll serja tiegħi. Kristina rat il-karti l-ewwel qalt li biex nitfadin. Top il-komunikazzjoni verbali bħal dirty talk. L-bdejna ngħidu l-ewwel. Da sek tistgħu tieqfu dik. Jiena għalija dik immorru. Jiena naqbel. Let's end on a good note. Da sek ħammorru. Good note ejja. Bli għażet it-tifla ta' Claudette. Eżatt, għax hemmhekk kien it-tifla tiegħek għandha kif tirreaġixxi. Insa sejta dik. Ħana slejja Claudette. Miġibx għalissa Claudette, ħana l-qobik. Nista' ngħidha ma jinteressani xejn dirty talk. Le? Ma jagħmilli assolutament. Jiena bħalek, u jien iktar ma jkun bil-Malti iktar idejjaqni. Għax naraħ vera maħmuġ. Attenta xi tajt Val! Attenta. Inħobb ħafna l-Malti imma dirty talk bil-Malti. Imma dirty talk bl-Ingliż, okay? Għax naħseb bl-Ingliż jaqna iktar bil-Malti. Raffu. Ejja. Imma dik is-sabiħa tal-Malti. Joħroġ minn hawnhekk minn naħseb li mbagħad tispiċċa tibża. Viscerali. Visceri lil-Malti visceri. Tipo mos, I'll bite your ear. Nikdimlek widnejk. Nikdimlek on. Oh, xe, ma nafx. Ejja law nikdimlek widnejk sabiħa. Imma għalti sabiħa. Ejja law seks. Nikdimlek widnejk. Ma ċitek? Raffa, le. Provajt jena, provajt. Le, naħseb skon min jagħmlu ħin. Ġifieri. Ġifieri hemm min kapaċi jagħmlu. Vera. Jekk taf tagħmlu tajjeb, jekk ma tafx tagħmlu forget it. Jekk xi ħaġa dirty li qattat. Imma sorry, kelli ngħid xi ħaġa dik tħossi li ħadd tiġi wisq easy. Ġejsa xejn ma jkek, ma That is not the question, you bitch. Sorry. Sekonda. Dawarta fuqi. Qabel ma bdejna dal-possessor, net tiffirmajna karta u għadna smajna opinjoni u jekk issaqsu xi ħaġa, inti għattina li nistgħu nsaqsu xi ħaġa ultra mill-karti. Ekattina? Iżlu. Għala li ħatajda. Li ħatajda. Naqra aktarek, tidher spicy. Dirtiest thing li qattat. Bil-Malti. Oh God. Għattat. Imma ejja, għaxin etnejlek jina vera. Ma tidni ħana, inta ġellidni, ma tfajla tijaj, ma l-familja taħħa, ma l-ex-familja tijaj, ma dik li għattila fil-passat, ma familta, ma familti, inta ġellidni ma kullħat. Ċebilli, Robert, għaddi kalla. Jena ħanuħoda bħala fatt illi l-affarijiet intqalu
li lilek joġbuk, li lil dik skont, imma li lilna ma jemlunna. Grazzi ħafna. Ma jena t-sertajt ma wahda li kienet naqblu ħafna. Affarijiet bil-Malti u kienet happy to explore the rough and tumble experience of the beautiful Maltese language. Allora, imma vera Claudette u Valentina, as women, vera differenti ħafna minn xulxin, ma vera naqblu. Vera, u għek ħad pieċir ħafna nitkellem. It was nice. Ma li parkjajt il-karozza u li t-tifel għattila illa huwa ma Valentina, yes! Ma konċ għaf li ma taħġina. Le, ma konċ Kemm jistgħu ma jgħidulkomx. Il-production ta'kom għalli hint u mbagħad kif għalli l-hint għatlu dejjem ritta, dejjem xtaqta. Kunċa podcast maħħa, so. Isma ħattu baz. ħafna. Thank you ħafna tal-ġejtu. It was really beautiful. And, you know, l-isbaħ ħagġa ta' unek, it's a bonding experience. Tilta għamaris li tafu, mimma mux tafu, mimma battadin li you open up and you're like, yes, by the way, għanek għana da' xejta għif. U li la Online intimate. Għandek xaħġa speċjali. Mela, li l konna da' xej. Konna da' xej. Okay. Da' xej. Jek titik xaħġik ta' avventurus, s-ta' mmur għana tu xaħġu għana, imma fil-publik. It's okay. Zgur mux avventurus. Le, mux avventurus. Għara, how adventurous. Jienet naraħti Di per eżempju siri mal-witch. Ġivirin ċaġġa umur lem. Ija siri mal-witch. Mela, mal-witch. Iċċekja tijak xinu. Xinu dak siru mal-witch? Għanna għara xinu tijak. Apply a generous amount to clean face, sorry, da vera. Filter for the face. Jimma naf xinu da. Li mux jistu tal-witch. Għax jimma nifik, jimma naqrax. Naħseb siru. Naħseb siru mal-witch. Siru mal-witch. Għal-witch. U da għandek ma' Valentina. Imma għajdu għal-witch. Ma' customization. Toħroċ liħor, please, thank you very much. Toħorġu. Mux ovvja, għara. Daka huwa. Għandek weta. Dika xemma ta' Mammi, daħan teħsi krit senta sena d-dina. Inti mux iġġemmaħom dawk. Taf kemilu dak. Ma dini missu għad nisallum hon tidbaj dik l-intervju li għamluli. Mix ħasħazi. Ma dekx tu għadġemmaħom. Jina naħseb li għaddejna bizzejt ħinu. Għal-isbicċa xaxtit snin oħra jisemmu għini dil-bicċa xoħlinnu. Kemmu colorful process. Mux vera, rajtu. U mux jek bis, colorful u vera, kreativ u vera. Kenna Dalton u għalet li ktar waħet li tħob taħħa taħġiġ. Mela jien issa nista' ngħidilkom ta' kont nagħmel is-soppa nkullu tintija waħda mik. Ċalda tajjebax. Da x'inhu hawnhekk. I don't want to taste. Jiena dak I'm off your soup, Valentina. I don't want to taste your soup. Kemm intom ħelwin. Oh guys, thank you so much. Thank you, Claudette. Tistidinna l-likel. Thank you. Valentina Rossi, Queen. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you. Two fantastic queens. Thank you very much. Thank you. Thank you. Proset, guys. Ay, ma kemm tħaqt. Take Two jixtieq jirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, onlineintimates.com, Nokla, Customize Nation, Country Terrace, Ultimate, Lourdes Optician, Fior di Vita, OK Home, Donut King, Cheap Trolley, CMYK.